santilhu lish holumi le qatsulbal chiruli kutana inashye kwankilal chokrehe li yokep chikolek kama yoko chirilbal li versículo 18 Salihu 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 naqshye pal resilal li cruschan haan memil na lep chirueb li yokep chisach aban chiruheb li yokep chikolek Chikula ochan le apóstol Pablo haan shnimal shkwankilal li Dios hakyal chanruta kwila at li cruz naru nakakwil hot yal memil na le uttatsache shbanaan manaktakwil hot akal hun li kwankilal li truq chakol balaat chiru li kam kshehungwakil tuqtut akal rule nashye apóstol Pablo naqchok reheb lahpa banelchan chokela ochan haan hun kwankilal li nakataw sa li koleg nakliqago Jesus kol elq sa shbena ruchi chochain kikulun reshbanunkil kwiplinale shlishbenil haan shkambal kuchikli ruchi choch sa usilal rikin liqago a Dios Colosenses 1:20 utlishkap liqago a Jesus nashtielihu 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 haan ahkwili kikamok reli qamak sa shhunsha qalil chiruli cruz lao magachak koy beniyom rubelaj naq liqago a Jesus takamq aban sa shkolonik liqago Jesus halikik amok rechish khunili qamak halikit tokhok rechish khunil liqama usilal chishkhunil inka usli naqabanu lao liqago Jesus kishtokhrish aran chiruli cruz li apóstol Pablo nashtiahqui naq inkana rakhroksinkil shnin qalebru atinchan renaq inka tshkub sish kwankilal lish cruz liqago Jesus ruli yochishtieb alqarin naq moko ahel tarulish na kwom li ruchi choch shnin qalebru na wom shnin qalebru na leb inka resh tawbal ru chirish lish cruz liqago Jesus tsaqal rikene atin li nekyemang chi tsaqal reru utinka ahel ru roksinkileb lishnin qalebru na kwom li kyal re li ruchi choch sa li versículo 18 con cosa li capítulo 1 relihu 1 de Corintios nashk eche qatauru naq ebli yokep chi sachk Yal kahkwi yokep chish olbal manak yokep chish ahkamuk rikin li karu yokep chish panunkil honash chechak naq li resila li cruz han yal memil na lep chok reheb li yokep chish sachbal ribeb shkhune sebri sali versículo 19 nashche tsibambil sali sandilhu timposh na lebeb li kwankep shna lep uttin tseqtanash ka ush li sebeb shchol Nagwash khultikankil khun li nalep lish qatsol chaq sale qatsol bal shenumechaq naq eblish apostol liqago Jesus yal kuinqeb maka shnin qaleb shtsol bal maka shnin qaleb ru ratino bal abanan naq ke okchish cholo bankil chirish liqago Jesus tik mem ke kana ebli kwankeb shnawkom ebli ninqeb shkwankil utna baleb chik li qasqitsin li nekesh koshla ribeb naqah nin qalib ruh kutunel shban chishkhuni li atin champutruna ke kulak chish solbal chishkhuni lan ebli kuin qain yalakh karelene yal aguinele qaleb chankeb chikamaan lihu Isaías 29:14 Chirisheb li qasqitsin li yokep chisach li yokep sachbal ribeb kyal shkhune sebribeb shbanaq yokep tseqtanankil li resilal li shkyala li chirish li cruz li qago Jesus nashye qelihu Isaías 29:14 Hokanaq tokhyo kinishbanunkil shnin qal etalil utsachbach oleh rikin li tenamitain tapo klishna lebe li konkep shnaleb uttasach shkaush li sebeb shchol Chanchanta kui naqlikyo chishke balarin ha naqah kui liqago Dios li napo ogrehe babanan inka. Yo chishke balarin naq ha nibsh khunes yo kep chishk ambal chakli sach sashbene sashkaba naq inka nikesh bab inka nikesh kul liqago Jesus kholaq kolonel. Naq nashche naq liqago Dios tishpo ruhe yalaq kui ha an tapo ogruhe linka sherach Kibak linka sherach ti kobresik linka sherach kolek de kanaka kuichit extanabil shbanaqan lishkulub lishbanuhome
Linashtieke li versículo 18 relihu 1 de Corintios. Ut capítulo 1. Chirish nak lishtieb al resila li cruzan li chanchan memil na lep chokreheb li yokep chisach. Nashcholop chiku hun li na lep li tento takatauru anakwan. Nakleka kolbal nachal kahkwirik in liqagwa Dios. Ma hun qela o lahpabanel toruk shkolbal qib yaqahunes qib. Liqakolbal nachal kahkwirik in liqagwa Jesus. Utkuila o ink anakakulu ba nakliqakolbal nakataurik in liqagwa Jesus. Sashkababan liqamemila o nakto sachq shbanakin anakakul li nakakoshla la o nakyal memil nale. Liqakolbalat koskuitzin nachal ut nakakul kahkwisa shkaba li rusila liqagwa Dios. Hahun liqamatan li yojushkebal qela o lahmak. Liqagwa Dios tishkoleb kahib kwi li te pabankre. Linga ta pabank ma arta chalq lishkolbal. Li tsaqal memil na lep. Haan lishtsiqtanan kil lishkiechi om liqagwa Dios. Re li poyenam, re li ruchichoj. Chirish lish cruz liqagwa Jesus. Nashyeqe shbanak mak achik karu truk shbanun kili queen reshkolbal rib. Ahultikali nashyeqe li hu Romanos 6:23. Shbanak lish tohbali mak. Haan li kamgchan. Aban li matan li nachal krikin li Dios. Haan li hunelik yu am sashkaba li Cristo Jesus liqagwa. Atkos kwitsin liqagwa ta shaqchiten anqe chishtaw alru li ratin. Moko akhil tarush nin qalebru na gwom resh tsil bal rish li karuna shtiqe liqagwa sa li ratin. Qahul tikaq naq li ratin liqagwa Dios nashcholo brib shkhunes rib. Ut kwingata qasik liqana gwom chisa li ratin liqagwa Dios. Ma archik toruq chishtaw bal. Magahunaq li tasalhu li taruq ta chicholo bank chiqu li nashtie chisa li ratin. Ut mahunaq kwit truq chicholo bank chiqu ho naq liqagwa Dios nashcholo li ratin chiqu li naqatawah kwi chisa li santil atin. Li Dios chikanaqakwin pantiushakwe naqshinaqu chubeni nakatkoy beni sahun chikliqagahel.